Voilà, c'est confirmé, confirmé, confirmé. Ils sont à la Botte, capitale de la province du Sud Kivu. Voilà, voilà, ils sont en train de se diriger vers le gouvernorat des provinces, là où il y a toutes les institutions de la province. Voilà, c'est confirmé. Merci, nous sommes dimanche 16 février 2025, Bukavu, ville de Bukavu, voilà. Elle est passée entre les mains du M23. Ingabo zacu hagarara hagarara. Nanone ngarutse kuguha amakuru agezweho i Bukavu uyu munsi aka kanya kuri uyu munota kuri iki cyumweru muri iki gitondo. Ibintu biramutse bivugwa n'ibiki nyuma yuko mu kanya nari maze kukubwira ko bya Bukavu bikira amayobera, noneho ubu birasobanutse neza, birasobanutse. M23 tayari Bukavu yamaze kuyifata, ndetse umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma amaze kubishyiraho umucyo, amaze gutangaza ko mu by'ukuri M23 iri kugenzura umujyi wa Bukavu. Amaze gusohora itangazo ku rubuga rwe, ku rukuta rwe rwa X, yemeza ko M23 yamaze gufata Bukavu, ndetse ko abaturage bakwiye kuryama bagasinzira, ndetse bagashyira impumu, kuko umujyi ubu ngubu uri mu maboko y'uyu mutwe wa M23. Ni ibintu byari bitegerejwe na benshi, ni ibintu byari twari dutegereje kumva turi benshi, nyuma yuko twari turi kumva inkuru zigiye zitandukanye z'amayobera. Rimwe tukumva ngo M23 ngo yinjiye ngo muri Bukavu ngo iri kuyigenzura, ubundi tukumva ngo yikuyemo yasohotse yagiye, ubundi tukumva ngo FARDC yinjiye, ingabo zayo zagarutse muri Bukavu na FDLR na Wazalendo bongeye kugenzura umujyi, ubundi tukumva ngo nanone basubiye inyuma. Byarakavuye muri make. Mu kanya tukumva ngo urusaku rw'amasasu, mu kanya tukumva ngo gusahura. Ntago byari bisobanutse mu by'ukuri, nta wari uzi ngo ninde mu by'ukuri uri kugenzura uyu mujyi wa Bukavu, ninde mu by'ukuri uri gukorera muri uyu mujyi hagati ya FARDC na M23. Ariko noneho kuri inshuro ibintu birasobanutse mu by'ukuri, kuko M23 yamaze kuba ibishyiraho umucyo. Umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23 wo mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ku ifatwa ry'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Wiringoma kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025, ubwo ni kuri iki cyumweru nyine mu gitondo, mu kanya gatoya mu minota mike cyane ishize, yanditse kuri X ati noneho ubu abatuye muri Bukavu bahumeka umwuka wo kubohorwa, umwuka w'ubwigenge, turi ingabo z'abaturage. Lieutenant Colonel Wiringoma yaciye amarenga yo kubohora Bukavu nyuma yuko kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuri iki cyumweru abarwanyi benshi ba M23 bagaragaye binjira muri uyu mujyi rwagati. Nyuma yaho ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone byaraye bitangaje ko ingabo z'iki gihugu na Wazalendo arizo ziri kugenzura uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bageze mu masangano y'imihanda hazwi nka Place de l'Independance no mu gace kazwi nka Rabote gaherereyemo ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Bagaragaye kandi binjira mu bindi bice bya Bukavu birimo Kadutu, bica amarenga ko abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zari zasubiye muri uyu mujyi, zikanavuga ko zawigaruriye zaba mu by'ukuri zawuvuyemo zigasubira inyuma. Benshi nyine bibazaga bati ese koko M23 niba koko FARDC yagarutse muri Bukavu, niba Wazalendo yagarutse muri Bukavu, niba FDLR yagarutse muri Bukavu, ibya M23 byo byagenze gute? Ariko mu by'ukuri bishobora kuba
baraye barasana kuko amasasu yaraye yumvikana aramuka yumvikana. None biramutse bivugwa ko nyine M23 yaba yafashe Bukavu, niko Wiringoma amaze gutangaza kuri X. Abarwanyi ba M23 biravugwa ko bafashe Bukavu nyuma yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu cyifashishwaga mu kwitera. Icyo cyo bakaba baragifashe ku munsi w'ejo. Ngira ngo kuba dukurikiye muri kubona amafoto, urabona ko video nabiziberetse, amafoto nayaberetse hano muri Rompuwe rwose rwagati mu mujyi wa Bukavu ahazwi nka Place de l'Independance. Urabona ko abasirikare benshi ba M23 bahifotoreje, bamwe bafite imbunda zigiye zitandukanye za Kalashnikov cyangwa AK-47 cyangwa se AK-47 mu rurimi rw'icyongereza. Bari bazifite ku bwinshi, harimo n'abafite machine gun. Urabona abandi bafite amatelefone smartphone bari kugenda bafotora kugira ngo baze kudusangiza nyine ibyo natwe tuza kubabwira. M23 rero ikomeje kugaragara mu mujyi wa Bukavu kuri iki cyumweru mu gitondo mu mujyi wa Bukavu rwagati rwose mu nkengero zaho. Nkuko nari nabikubwiye mu nkuru yabanje mu kanya, hagaragaye imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 bari kuzenguruka mu bice bitandukanye, mu gihe FARDC yo bisa naho yamaze kuba yava muri uyu mujyi nyuma y'amasaha make yigambye ko ihari. Umunyamakuru w'umunyekongo utifuje ko amazina yatangazwa yabwiye BBC ati, muri iki gitondo nanjye nababonye, imirongo yabo ni miremire, gusa nababonye sinakwemeza neza niba barimo binjira mu mujyi cyangwa se barimo bawusohokamo. Amashusho menshi uyu nguyu yaragifitemo gushidikanya, ariko byamaze kugaragara ko bari barimo binjiramo ndetse bamaze kugeramo, kuko n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare amaze kubitangaza, abwira abanyekongo ko bakwiye guhumeka umwuka wo kwibohora no kwigenga kwabo. Ni nyuma y'uko rero amashusho menshi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yafashwe n'abaturage bavuga ko ibyo barimo kubona ari imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 bagendaga mu mujyi wa Bukavu. Ni nyuma y'uko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru humvikanye amasasu menshi ahantu hatandukanye muri Bukavu. Mu duce tugiye dutandukanye humvishe urusaku rw'amasasu ariko y'imbunda zitaremereye cyane. Niko abahatuye batangaga ubuhamya babivuga. Bivugwa ko muri uyu mujyi hari ikibazo cy'intwaro nyinshi mu basivile, bivuye ahanini kuri Wazalendo, imitwe y'abasivile hawe intwaro na leta ya Kongo ngo ifashe izi ngabo za Kongo kurwanya M23. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwiriwe mubona amashusho yasakaye yo gusahura inganda zigiye zitandukanye zikora ibiribwa n'ibinyobwa. Hagaragayemo n'abasivile rwose n'abasore bakiri batoya bafite intwaro, bafite imbunda, bari kuzigendana bambaye civile. Ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bukavu kandi yaranzwe n'ibikorwa by'ubusahuzi nk'uko nari maze kubikubwira, byakomeje no mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu duce tumwe na tumwe. Mu kanya kashize umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yashyize kuri X amashusho y'abarwanyi ba M23 bifotoreza muri Rompuwe yo mu mujyi wa Bukavu rwagati. Yongera amagambo agira ati, ubu noneho abaturage ba Bukavu bahumeka umwuka w'impinduramatwara, umwuka wo kubohorwa, umwuka w'ubwisanzure n'ubwigenge. Lieutenant Colonel Wiringoma yongeye ko ARCM 23 cyangwa se ARCM 23 hari igisirikare cy'abaturage. Nuko nguko rero byifashe, birasa naho rwose M23 nta kindi kimenyetso dukeneye kubona uretse ibyo Wiringoma yatangaje. Hagati aho rero indi nkuru nakubwira ijyanye n'iyingiyi, nivugwa ko imfungwa zatorotse gereza ya Bukavu. Imfungwa zari zifungiye muri gereza nkuru ya Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zose zatorotse. Izi mfungwa
zitorotse nyuma yaho abacungagereza n'abandi bashinzwe umutekano ba Kongo bahunze mu gihe abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 binjiraga umujyi wa Bukavu. Abafungiwe muri gereza ya Bukavu bashatse gutoroka kuva ku itariki ya 14 Gashyantare 2025 ubwo abarwanyi ba mbere ba M23 batangiraga kwinjira muri uyu mujyi, gusa icyo gihe ntibyabakundiye. Mu gitondo cyo kuri wa 16 Gashyantare kuri iki cyumweru nyine nibwo byamenyekanye ko gereza ya Bukavu isigaye mu busa, mu gihe byavugwaga ko abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bari basubiye mu mujyi bose bamaze kongera guhunga. Abari bafungiye muri gereza nkuru ya Munzenze mu mujyi wa Goma nabo baratorotse mbere yuko abarwanyi ba M23 bafata uyu mujyi hari ku itariki ya 27 Mutarama 2025. Icyo gihe abashinzwe umutekano barindaga izi mfungwa nabo bari bahunze. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare w'Ingoma yatangaje ko noneho abatuye uyu mujyi wa Bukavu bahumeka mwuka wo kubohorwa aca amarenga yifatwa ry'uyu mujyi kuri iyi tariki ya 16 Gashyantare. Ndetse muri video zigiye zitandukanye nagiye mbereka amajwi arimo arumvikanisha abaturage bavuga ko rwose byabaye confirmed ko M23 yamaze gufata uyu mujyi mu buryo budasubirwaho. Ngayo nguko rero, ngayo amakuru yaragezweho muri aka kanya. Bukavu byemejwe rwose. Mu kanya ndakomeza kugenda nkugezaho andi makuru arabagezweho, ndi kugukurikiranira ibikomeje kugenda bivugwa muri aya masaha mu mujyi wa Bukavu. Komeza kubana natwe, kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu n'ibiganiro tukugezaho isaha ku isaha, umunota ku wundi. Ciao ciao.